Znotri za filmati? Lahko se filmiš znotri? Ja, lahko. Tako bi se dobil Peter gor. Te naš Peter, da bi lahko dobil gor vse noter. Da imaš. Ja, samo... Pa ti dam narjo, pa ne veš kompi, če lahko ne veš kompi. Gospod Jezus Kristus
glej na naše grehe, ampak na delo svoje cerkve. Potrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Na ta praznik izrazimo si spoštovanje in ljubezen v znamenju miru in sprave. Receive communion first. Sing this first. Sing it.
počasi nas telesem in krvjo svojega Sina. Pomagaj nam, da se ogrnemo od griha in se oklenemo novega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. I'm going to ask my fellow priests to join me in this final blessing, and again in thanksgiving to all of you for this glorious celebration of your 75th anniversary here in St. Ciril. Peace be with you. Blessed be the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon you and remain with you forever. Amen. The Mass is ended. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Alleluia. Alleluia. Pozdravljeni, ki ste se zbrali, da proslavimo 75. obletnico Cerkve svetega Cirila. Veliko je let minilo in naša cerkev postaja bolj in bolj del našega življenja. Vedno bolj se zavedamo, da potrebujemo delček stare domovine. Ko slišimo, kako hudi časi so doma, ko beremo, da so se tudi v stari domovini vrata v Božjo hišo ponovno odprla in ko beremo, da se Božji glas vedno bolj širi, se vedno bolj zavedamo, kako je potrebna vez tudi za nas tukaj v novi domovini. Cerkev svetega Cirila nam ne nudi le dušno-pastirsko službo, temveč je tudi dom prosvetnih ur. In tako je 75-letna obletnica Slovenske Cerkve sovpada v 20-letnico prosvetnih ur. Naša župnija je prejela številna pisma in čestitke ob visoki obletnici. In to samo potrjuje, kako pomembna je preteklost in bodočnost naše cerkve
Zato vas prosimo, da gojimo, kar so predstavniki začeli. Predno končam, bi se rad zahvalil alpskemu sekstetu in članom Fantov na vasi, da so se odzvali našemu vabilu in nas bodo s svojimi prijetnimi melodijami popeljali v prijetni večer v novo pomembno obdobje naše župnije. A warm welcome to all of you gathered here to celebrate our 75th anniversary of St. Ciril Slovenian Catholic Church and to continue our annual Slovenian festivals. We thank Bishop Sheridan, Father Blaž Chemezar, Father Yanko, Father Hripšek, our pastor, Father Robert, St. Ciril Choir, and all who got dressed today in this festive Slovenian national costumes for making this morning's High Holy Mass such a beautiful and memorable event. Many years have gone by, and our parish continues to be part of our Christian and also cultural lives. We continue to be aware, especially now, that we must maintain ties with our native land, Slovenia. Slovenia is now finally a free country going through many changes and difficult times. We read that the door to those who want to worship God are now wide open, and that Christian ideals are spreading more and more. Here at St. Ciril's, besides Christian services, the parish also offers Slovenian New Yorkers a home for Slovenian cultural hours, which have gone uninterrupted for 20 years. The parish also has been a launching pad for other important events such as concerts, annual Slovenian festivals, and other performances. Let's continue the harvest that was planted by our predecessors so that the future will be right for us and our children. Before we begin today's program, I must sincerely thank Alpine Sextet and the members of Fontaine Vasi from Cleveland, Ohio, that they were able to answer our invitation and come to New York and help us celebrate this memorable event with the songs and melodies from beautiful Slovenia. Thank you.
slična slavila, stočka bjali, golobčka tvar. Mami, oj mami, ti naša zlata mami, tebe već nime nami, da bi nosišla od nas. Mami, oj mami, ti naša zlata mami, tebe već nime nami, da bi nosišla od nas.
Thank you, Alpine Success. Now we have a few words from Father Robert, Pharmacy od našega župnika, Father Roberta. Tako svetva zaveda, kaj pomeni 75-letnica inštitucije majhnega naroda, ki živi pod okriljem, bi rekel, velikega naroda, to je Amerikancev. Najprej se zahvalimo Bogu za vse dobrote, ki jih je izkazal naši fari in Slovencem, ki so od začetka pripadali tej naši fari, od začetka, to mislim, od 16. leta. Malo jih je živih, mislim, da tisti iz 16. leta ni nobenega več. To, da med vami je še dosti tistih, katerim pravzaprav vsi, ki ste danes člani, dolgujete veliko hvaležnost, so tisti, ki so še danes člani cerkve, ki se čutijo Slovence, to se pravi tisti, ki so pripadali tej cerkvi pred letom 1945. Mislim, da jih je pa tukaj in stanite, da vas bodo vsi poznali. To so Rupniki, Curli, mislim, in tako naprej. Kaj dan dolžno. Kako je že Ivan Kamin omenil, ima naša fara, posebno v Yorku, še velik pomen. To lahko razvidite iz pisma, ki ga je poslal nadškof Šuštar, slovenski metropolit. Lahko vidite iz pisma, ki ga je poslal škof Ciril in ki je objavljen v današnjem bulletinu. Torej, zavedajmo se, da smo člani sicer majhnega, a zelo razvitega, kulturno razvitega naroda, čeprav do sedaj nikdar nismo imeli politične svobode. Danes se nam to obeta in prav in važno je, da smo tudi mi, saj po srcu, povezani z domovino, da se zavedamo, kot vam večkrat povem, kot pravijo srednjeveški filozofi, da se mora vsak, kdor se seli iz svojega kraja, zavedati svoje pripadnosti, saj do 4. generacije. In to velja za vas vse, ki ste tukaj rojeni, člani 2., 3. ali 4. generacije. Če že jezik pozabite, tukaj se trudimo, da ga ohranite, potem ne pozabite, da so vaši starši, da so vaši dedje slovenskega rodu. Smo majhen narod, kot da zelo kulturen narod, narod, ki morda prebere največ knjig na leto v Evropi, čeprav se iz jugoslovanskih statistik tega ne da videti. Torej, vsi še enkrat lepo pozdravljeni. Hvala lepa Alpskemu sosketu, ki nam je priskočil na pomoč takrat, ko Štajerski komitet ni dobil vizuma, ni naša krivda, toliko niso nam priskočili na pomoč, da so nam rešili nekako to svetnostnovesnost naše 75-letnice. Torej, thank you to all who came here today to celebrate our 71st anniversary. It is certainly a great number of years for an institution of a small nation but cultural nation. It is certainly, we certainly must thank God that He preserved us so long, and I have to thank all of you who are present here, with those who were members before the World War II, or those who joined the church later on. Thank you all, and hope all of you will have a good time now this afternoon. Thank you very much. Among us, we do have a living member who was here when this church was formed back in 1916. As a 7-year-old boy, he was a member of the parish. Now he lives in Florida, and he came up just for this occasion
I think it's appropriate that we have him up here just to say a few words. Mr. Ciril, would you please come up? za tako lepo odlanilo, kdo da sem, od ta gospod predsednik je pa napake naredil. Jaz sem prišel, ka prvo, upam že povedal, kaj napaka je. Ka prvo, pozdravljeni. Čestitke vam v tej lepi obletnici in pa tudi vam lepa hvala, da to faro in cerkev tako lepo vzdržujete. Zasledujem vaše delovanje in dogodke po poročilih Tone Osovnika in pa Zdravko Kalana. Leto po mojem prihodu smo praznovali 5. obletnico. In po 54. obletnici sem pa to faro zapustil, a srce je pa ostalo tukaj med vami. Zato sem pa iz Južne Floride prišel, tako da to 75. obletnico z vami praznujem. Bog vas živi. Some of you who may not be familiar with my Highland Slovenian, I would like to extend my congratulations to you on this great anniversary. And a big thank you for keeping this church to be in such a great shape. I follow your activities and doings through the writings of Tony Osovnik and Zdravko Kalan. Year after my arrival, we celebrated 5th anniversary, and after 54th, I left this parish, but my heart stayed here with you. That's why I came from South Florida to be with you on this 75th great anniversary. It was so great to be here with you. And today, this morning at church, I talked to some of my old friends, but two of them, they like to play a guessing game with me. Do you know me? Who am I? So I just tell them that the years, the things with us diminish. And there are three rather very prominent ones. One that this is the memory. And the other one, yeah, sem pozabil. Louis Rupnik is one of the original parishioners here. I'd like Louis to stand up. He's in great shape, living upstate. Louis, it's good to see you back. Veliko je ljudi, ki poznajo to našo sveto točko, in veliko je ljudi, ki to našo sveto točko obiskujejo in pomagajo vzdrževati. Rad bi se zahvalil vsem, ki so v teh dolgih letih pomagali, da Cerkev svetega Cirila še vedno živi in nas Slovence vzdržuje. Kako naj rečem hvala družini Babnik, Juditi Prelog, Heleni Klezin, dr. Kalanu, pa družini Rolih, družini Vedlan, Zubančičevim, Dževi Koprivšku, Dževi Tuzupanu, Ivanu Blejcu, Karlu in Kalitu Klezinu, Cilki Petek, Ivanu Cerjaku, Henningmanovim, Langotovim, Burgarjevim in še. Posebno Petru Jenkovcu, ki vsako leto ob slovenskih festivalih tako krasno
naredi našo brošuro in danes ste videli 75. obletnico, to je njegovo delo. Čestitamo. Kako naj se zahvalim Mileni Puc in Alenki Pfeiffer za vodenje slovenske šole? Ne najdem besed, ker moja globina in iskrenost zahvale je neopisljiva. Vsi vemo, da brez teh ljudi bi ne imeli, kar imamo. In vsi vemo, da vse to, kar imamo, potrebujemo za zadovoljitev naše duše. Vsi vemo, da smo daleč od naše stare domovine in da potrebujemo vez, ki nas povezuje. Naši sorodniki so spregledali, da je potreba po cerkvi, duševni vezi, neomejena velika in so napeli vse svoje sile, se marsičemu odpovedali. In tako je bila leta 1916 cerkev svetega Cirila blagoslovljena. Mnogo je vloženega truda, mnogo rok bomo še potrebovali, da bomo vzdrževali to, kar so predhodniki zgradili. Dolžni smo to narediti za naše hčere in sinove in hčere naših sinov in hčera. Ta sveta točka pa ne sme biti le cerkvena vez. Predstavljati mora močno povezavo vseh Slovencev in jim dati za občutek, da imajo zatočišče, če ga potrebujejo. Ne smemo pozabiti, da smo Slovenci in da moč nas vseh je v slogi in pripadnosti. Bog ohrani našo faro, njene farane in vse zavedne Slovence. Hvala lepa. Zdaj se bi pa v verzi zahvalila vsem tem delavcem, talentirana Polona Henningen. Pozdravljeni prijatelji in farani naši. Smo zbrali se, da diamantno leto fare naše proslavimo. Ja, 75 je že let minilo in naša fara še živi. Včasih malo ugaša, pa zopet zagori. O, Bog pomagaj naši fari. Je fara naša skoraj že na kant prišla. Pa so našli se farani, ki so iz voljo dobro in denarji radi pomagali. O, Bog pomagaj naši fari. Mnogo je preteklo vode, mnogo fara naša je prestala. Je očete zamenjala, farane nove upeljala, se od starih poslovila, mnoge je krstila in pa poročila. O, dobra naša fara. Je fara naša skozi leta ostarela, obledela, osibela. Pa so našli se možje, ki so faro našo poživeli. Je Miro dal ji okno novo in klasinci nove barve zbral. Je Blejc popravil, kar popraviti se dalo in fara naša novo ima dvorano. O, Bog pomagaj fari naši. Le kaj bi fara naša brez Helene in Judite, Silvestra in Dominke, Kaminov, Rolihov, brez Vodlanov in Kalanov. Je družina Babnik, čisto fari se predala in lonce njene posvečuje. In Koprivšek v farskem zboru dirigira in čudež pričakuje. Si barvi v fari nogo je zlomila in takrat na dilce še ni stopila. O, Bog pomagaj fari naši. Mnogo drugih je še faranov,
ki so fari pomagali, pa rima z njimi se ne štima. Je fara naša delček domovine, maša je v slovenščini rečena in prosvetna ura prijetno je shodišče. Škoda le, da nima svoje parkirišče. O, Bog pomagaj fari naši. Vsi, kar nas je, za faro našo zaživimo, da še dolga leta srečno bo živela, farane nove bo upeljala, stare bo v mir poslala, mlade bo krstila, poročila in pa skozi življenje jih vodila. O, Bog pomagaj fari naši. O vsem tem pa nikar ne pozabimo, da brez faranov prvih ta fara ne bila bi naša fara. O, Bog pomagaj fari naši. Hvala lepa, Polona. Every year we give an award to some people that are worthy. I know we have a lot of them, but this year we're gonna give away one special award. Okay, and this person is very, very important and active in a parish. Okay, as a matter of fact, the father paid him for what this person does. His annual report would be an easy job. It would have all zeros. And to give him an award is Judita Prelov. Veliko dela je naredil ta požrtvovalni mož. Nikdar se nikjer ne vidi njegove slike, zato bi rada, da bi gospod Blejc prišel sem gor in sprejel to nagrado. V zahvalo Ivanu Blejcu za požrtvovalno delo pri fari svetega Cirila v Yorku 28. aprila 1991. Hvala lepa. Nimam besede, kako si bi zahvalil vam, ker ste me zelo iznenadili s tem. Bog pa živi vse skupaj na svetu. Like to say one word. I would like you to stand up for just 1 second. Would you please all stand up? And I would like to call the person up here that burns the midnight oil in order to make those things possible. And that is who? Ivan. Ivan! You can sit down now. Thank you. Absolute sextet in člani Fantje na vasi.
A ti si slišala z montaže? Ja, je bil
Are we your friends now?
2441, green ticket, 2441, številka 2441. Ski window, pass for a weekend, worth $70. Le brž, Leonora, se mudi. Se smučate? Ček pride po ljubico, ne? Leonora. Na okno trka, zelo lepo. Ti Kamila si odšla? Ja, sem že odšla. Zmagala si. This gentleman has a house in Hunter. He skis every weekend. With a weekend pass, we'll draw another one. Give me another number, come on. Number 1742. 1742. 1742. Ja, jaz tu. Jaz ki bi odprila sebe. Veš, ko sem imel jaz vizijo, sem ti povedal odpiro karto. Ni dobro sanje, ni bilo sanje, tiste številke. Okay, next number is 1068. 1068, green ticket. Zelena karta 1068. Marko skače. Preverjamo.
v tistih dneh, ko zbrani vsi prijatelji, od noči prepevali, ostanimo prijatelji, saj naj velja beseda ta, dvignimo vsi kozarče